Allahu Ekber, Allahu Ekber. إلا نوحي إليه أنه شعوري بلي كل ما الله أكبر الله أكبر. برنامه باوری دن باش وره تماشاوانین هجا و دلال امجاره کردن دو برنامه باوری ده لپیشبری ونه تماشاوانین هجا و دلال وکو هوند زانن بریجی کل برنامه ما تماشا کرنه برنامه بری ملسر ذهنیت اموی و دجمنتیا امویه اولا اسلام رج حضرت محمد و فلسفه ویره به سیده ملعمین رشیروه کربو لی مجارا ما نیو جوما بو نه تمام بو ما خواست جاره کردن به سیده ملعمین را ام مجارا خبر دوام بکن از باورم ویه برنامه که یک دنجی جغیر ویاجی و دوام بکن انشاءالله ام هیویدارن تماشاوان ما ویا بزنجیر وک خلق البشه برجی تماشا بکن جبونا کو حودو تمام دکن مجارا لسر امویه گلکی گرینگه مهوان من ویکو هندزانن سیده ملا امینه ما مستد بخیر و سلامت هاتی سر چاوره هاتی گلک ساغ بی پاسوری حتی و داره متواستان دیوه مها پیروز دی گلک بخیر و سلامت هاتی و دوی زمانه که تفگر جی زحمت ده ما مسته براستی بلکی تماشاوان بالا بکشنه بجه چما و قاسی سر امویه ساکنین براستی تشتی کو از سردم امویه فهم دکم تذکاری بجه چاقه کی بریا امویه پشتی امویه یعنی اولا اسلام الوی داره معروف بکاری بجه نقطه دانین و چاقه کی نوه کرن جو اولا اسلامی را ویاجی حتی کو معروف بکاری به روزا خویا ایرو فهم بکی دوی معروف سردم امویه باش ذهنیت و نزیک بونیا واج پیغمبر مالباتا پیغمبر و فلسفه کو پیغمبر آنیه ره نزیکایی و معروف باش فهم بکی و که چه کرنه چه آنینه سر صحابیه چه آنینه سر عالم دوره خواه حتی که معروف بکار به ایرو روزه و خواه ایرو فهم بکی گله مروفیه باش فهم بکیش بناوی از خوازم جاره کدن بواره امل سر و مجالی بسکنن اف مجار و جارادن دست پیکا بریا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یعنی نزیک بونیا و سلالتی ام بیجن و ارسی و بحثی کر معانی به حتی جایی کی ایجا بگو من عالم ما یکو ایرو وصا ام دبینن وصا فهم دکن کو یکی کو بوبه صحابه ایدی معصومه ایدی شاشیانه که چه بیجه و کوانه اوان کریار هانه کو معرف بده زانین کو و دوره امویه ده دیگر کو ناو و صحابیه جی بلکی کسی پیغمبر دیتیه معرف نه دلی واده بلکی منافقه نوسه بلکی درویه اویا انسان مجهف در ناخن ویا ام تخوازن سر ویا هنج معرف باخون اموی نزیکایه و روجبو صحابیه چاینه سر صحابیه و چاینه سر عالم دوره خواه ام سر ویا تخوازم تماشاوان مره ام باخون کلام کن سپاس ها راستی بگو دبکو وره گوتن چما اوقاس اموی بله دبی حتی کو اموی جواکا اسلامی با آواکی راست ببیجن در نخه هولی هشمندیه که راست درباره وادا نگره دنوا خدا یک و تجاری آرامیه که نبینه دو و دنوا خدا اشتیه که ماینده نبینه
و دنبا خدا روشک و ایرو تیجیان کرن یعنی بیشن هزار و 500 سال و حتی ایرو کتی جیان کرن دنبا ده هن دمی کوسا خوش در باس بودن هبه جی لیک دما مرو لدیروکا اسلام دنیره یعنی جاری ل هرمه کی جاری بدسی امپراتوریه کی دستلاداره کی de her tim dınava xuda yani pişti dınava xuda dışarı da bu ne şerru pefçum biye o talan kırını veran kırım biye o yani kuştunu o embejin koşber kırım biye ya bengaha viyaji çavkaniya viyaji dibi ev siyasetu o tahribata ku emeviya لسر جواکا اسلامی و یعنی او تملی کو آوت نه یعنی آواهی لسر وی تملی هاتی آوا کرن پشتی پیغمبر تملک و آویتی ایکو به دست معاویه امویه هم ببیشن هاتی آوتن نه جبر کو بنگه او هاتی آوتن بنگه وسا شاش هاتی آوتن تو بینای چقاس ام ببیشی یک رابع بخوازه yani makyaj gibi de keji le be usa hejikandına ki piçuk hejikandına ki piçuk hasarı mazınca içedi ben o kavi eve buna mesela yani çava de yek ana temaşevan ki usa beje gelu yani çava temele ki usa avqas yani xarab avqas nebaş abetin çikirin yani em dizanı mesela İslam dini İslami Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam tişta ku de ve serdema ku zordesti em bibejin destladariti o em bibejin ku yani de asaka her jorda bu ba awaki pir dijwar ser civaki daha temeşandın de rojata navid naji ku em dizanın bidesi hezin mesela vek Bizansi o Sasaniya وی دمیدا جبونا ریوبرتی اوکا شوری آنی کو فرمانه کا خوده دا آیت قرآن داجی یعنی خود تعالی و امرهم شورا بینهم کو امر خوده بله بله امر دیگه دبی کارو باره خوی روزانه به شوری دنوا خدا بکن ریوبریا خو به شوری هلبی یعنی او شور ریوبری ده هلبی جارتنه yani evana ne keçikirne yani şevr dini İslam'ı da ligor emri Xudi denetima revebiran yani revebir o civak her duji kar ve hebdu ba avaki şeffaf hesap bipirse denetim bike haya vajhev hebe çedikin belli yani civak jî karve ji rêvebira hesab bipirse wî bişopîne di ku da şaş dike di ku da xerab dike ciyê ku şaş kir hesab jê bipirse lê heman mafekî rêvebira heye jî ew maf jî ew erka ku ji civakê girtine bawakî demokratîk civakê daye ser wa li ser civakê ew jî mesela di ciyê ku li ku derê hesab û nebaşî were kirin xerabiyek were kirin ji we wî hesabî bipirse Naha evana çi dikin? Evana ve şiwre ku İslamiyetî yani dini İslam'ı wek merv kare bibêje manifestoya ka usa rêvebirina demokratîk evana çi kirine anîne wê kirine şewra şewrmenda yani gotiye wê xelife bi şewrmenda ra şewrê bike çend heb şewrmendê ku wî anîne ser wazîfê belli malum e şewrmend ew ji xwe re heldibijêre yani kîma wî kêfa wî ji kê re were bibîne em bibêjin mêjiyekê daha li gora wî ye dikare zîreke wî taktîk û stratejiyê li gora berjewendiyê tesladariya wî wê zîdetir pêra ev zîrektî hebe wî ji xwe re dike şewrmend niha em ê wî ya şikiriye em bibêjin bi destê destpêkê de Muawiye û tipê wî de xelîfê ku hatine bawer dikim çardeh heb xelîfê serdema Emewiya bûne ez neşaşbim evana çi kirine derbe kul İslamê xistine tu zanî ji bona ku viyanekê jî li serê bîna ava bikin çi kirine şewrê ji holê rakirine yani şewrê kirine şewra xelîfe bi şewrmendê dora wî ra şewrmendê wî kî bûne
شیورمند ام ببیجن خلیفه یکمن اوی امویه شیورمند وی کی بونه دما کت دنیری ام نکار ناوی و یک حساب کن پرانیه و جبر کو حتی ام ببیجن جخود و زیادتر جواک عرب بخواندن و او کرا ام ببیجن وسا لهفکری نبیه زیادت دو واری ام ببیجن ریوبرین دولت بروکراتیک تا دوزانی وسا پیشکتی نبونه ام ببیجن وقت خادر وان ويدا مجبر كنت نبونه معاوية جيكو دمي دريج لشامي بيه قالكي وي أمية كل شامي مايه أو تجربين بيزانسي و باش نازدكن نا كنت دنيري ببرانية شيور مندي معاوية بخو كأم بين معاوية تاني يعني جبركو دسبيكا سلطنتا أموية جبركو دسبيكا يعني İslam'a siyasiye. Jiber ku despeka darbe ali İslamiye. Loma şahsi Emeviye da de yani Previ Muaviyet bejende böyle teve vavsana yani et tayvi de cihatına. Yani belki de nava vada daha istisna hane. Ömer bin Abdülaziz o Muaviye torni Muaviye. Muaviye torni Muaviye cidden evci. Ev خود دهمها لي أو كرنا وقتل كرنا خليفتية وبيتنا. يعني استثناء قاعدة خرابة. Ömer bin Abdülaziz ciddi sala maya, vadı sala ciddi baş kiriye. Vakidin vakte goti tünenez. Beli. Rast ne hatme. والحصل ما قولش جي أو كيوي أوان شاورمندا كنت بيش شاوري بوارا دكانوي أمري خدي بوا شاورمندا بجيتينا أوانا نكيجي برانياوا كسن رومي بنا يعني أوان خواندوان انتلكتوال وأم بيجن د آلی ریوبریا دولت دا خودی هنر یا ساسانی بونه یا بیزانسی یا جی بیزانسی بونه ناچه گریه به دست وان شیورمندا امویان به دست وان شیورمندان به دست وان شیور دبین ددم کی دا دور حشته حب او کی وان هبونه حشته حب وکم ببیجن نویسکاری وان هبونه ام ببیجن ابی کو کارین اوی دانه و پیورا کو قرآن اللي كولين بكن حديثا توب بكن فرمانجي در بخن دوزاني دبي حشتي حبيبي تمامي ويروم بونه دبي نها اوانا كي بدستي وانا كي اسرائيليات كنا نافا اوجي لفا كارن كو اولا اسلامي شخوا ديناميت بيخن بنيو خراب كنج بر كو باوريا ورا تهديد بنفسه باوريا ورا خطر بو معلومه يعني امپراتوری که او قسم مزین به دست اسلامی به دست مسلمانه حتی هلو شاندن اوانا نکش نچاری دست پیکده وک اسیر کوله کت ندسته ببیجن وانا پشتیوی بونه خودی اد جی هری حساس جی گرفت گرتنه نه امویه به دست وانا اسرائیلیات کرنه نوا ببیجن دین اسلامی بدستي فاناني كي إسرائيليات يعني تفسير القرآن حمي جيتي تجي إسرائيليات. إيش بدستي فان كيسا كرنيكي يعني شكرنا مثلا إسرائيليات وندزانن مفسر باش بيجن دوامي بيجن هاج إسرائيليات هابن دنوا تفسير ده جل زدنا مفسر باش بيجن يعني تنيري مثلا آياتكي أجر دما كو حسب برسين دوي آيات ده أمر ده فرمانا خدي ده اگر حساب پرسین دوی آیت ده هبه جوان دستلادارا جوان ریوبرین ظالم تو نر شیروک کی وسا بالکش لحاتی کرن یا مغلقی کرنه سر ملت جبو شیرو بکن نزولاوی یا مغلقی کرنه سبب نزولاوی یا جید شیروک کرنه وی دا تشتکی کو مثلا نکار به جواک خب بسپیروی وحساب وان ببرسه مثلا ميناك كي تام دفي او كده يعني او كان دفي جريداي بفي مثلا با سوري معون مثلا يعني ودر دبينن هنا كي دبكو نابجم حمو مفسره كو بزانبون ويا كرنه از خدوي اصيد نابينم لي ويا كارم مرد باش كار ادعا بك كو قال لك مفسره كو هنيك جيجي ميجي وفكر واستراتيجيه ابوان ابي اسرائيليات كنا نبا تفسيرها قراني دبين شي دبين ولا سوره ماعون işte çar ayet اول لاوكي نازل بيه لمكي نازل بيه نجبونا مسلمان بيه جبونا işte
هنك دبيجن ولا جبونا وان أبي بريا إسلامي يعني كوج خريستيانا يهودية وكل ميش كرنا عبادات كرنا يعني شبه أو ها كرنا نافا سورة شما شكل السورة أم ببيجن جيشار أو كسركي قرآني يعني تيجهن سركي قرآني مؤمن كافر مشرك منافق نوسا أفنا تشار يعني أوكي سركنا دو قرآني ده يعني işte civa keda ya mesela evi ku bedeli xo بقلبي خو باوري آنية بدفي خوشي إقرار كريه جوارا دفين مؤمن يعني نبقوتني تاني أو تشتكي إنسان هذاك مؤمن أمره نهي خدي ها شيء أبي كتمدن أم بيجين إنكار دكه بتمدن حقيقة خدي وتحمو حقيقة وش آلية خدي ده هاتيا أمر كرن ناپذیرین رد که نوسا سه ام ببیجن شرک یعنی ایکو اوجی بخودی باور دکه لی اوکیش خودی را چید که هفکارش خودی را چید که هفکارش خودی را چید که ام ببین اولا شرکه جرا وقت دوره سردما جاهلیه همان جی وقت سردما که آنا امتدانه نوسا ام ببیجن ابو جهل و ابو سفیانی همدم که آنا یه چاخه و ایروشی همانتش دوام بردوامه همانتش کرنه ها مثلا یه ماین چو مگو منافق کی جانه یعنی لباکی به وکاویلی دخه یعنی اساس یعنی باور کردن و بتشتکی دیه لیدی چه باکی جانی وکاویلی دخه یعنی لبا مسلمانه وک مسلمانه لبا یه دیه وکویه لبا کی جانی به وکادلی یو خوشت که دوزان یعنی ایکود ارته دمایه لی سوره معون da چه دکه ایکو ریاکاریت که yani aslında o dua derece balı dikşin eser riyakariye ku veksuje ki her mazine dediğini İslam'da. Ve be ahlaki ki her mazine. Tabii seri suret bize araytellezî yukezzibu bid-din. Yani ev riyakari bi ki ev tekziba din ki. Beli. Ev din darav diken din redd ki. Beli. Seri suret de berbe pevegirdayi beli. Beli. Ha dbeş mesela ev ku يعني خدي درفته وي مال خني أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيمة يعني ولا يحض على طعام المسكين يعني أوين كامرو بجاء الذي يمنعون المعونة أوان كسين كو دين داروين النوسا أوين كو يعني يتيما بكسان وسا حقير دبينن يعني وسا وا دبيا لخوات تنين الكاسة كدن خديتي ناكن بلي سسي ولا يحض على طعام المسكين نوسا يعني آلي كاريكي بارفكرني كيجي بكسين كو دتنيي در يعني أفياني كي مسكيني كدبي برا ويا وك صدقة كي نيديتن يعني أفناني كي تجاري بمثلا كسين كو بيدوي وان هنا د آلين آبوری دا دبارا و نابه خزانن دبی جهبون وای مادی که هب وارد شکل بیاره پار و ناکن داویه پشتوی دا دبی چی فویل للمصلین نوسا فویل للمصلین یعنی دبی ویل جوان کسی کل میج دکن ویل جوان کسی کل میج دکن یعنی چی دک مثلا أذكرنا في تفسيرها في آياتها هنيك يعني işte çar sure çar ayeti avul Mekke nazil biye jiber kul Mekke nazil biye dibi yani kısmeki abi ku İsrailiyat kırna nava tefsiri o henik emi beji ulema ve müfessirin İslami ku bxo kısmek bizanebun kısmek belki usa bavar kiriye yani çar ayeti avul dibi evke لمكي نازل بيه نوسا جبال كل مكي نازل بيه دبي ولا يعني كي مسلمان ناكبه بري قسمك جيد بيجا ولا تب لمكي نازل بيه لراسيا وش يا سيدا من ونجي باشتر زانن لمكي يعني تو كسكي جبوي يعني وسا اوها رياكاريه هر لمش بكتونه بو نوسا جخو كي بكرا جبنا دلي خاط نوسا اي كل مش بكرا بدل ki meşkirini gran hebu. Yani mükafat jeretine buraya dar, zarar hebu, kartine bu. Yani bu şehre yani usa bir riyakarı mecbike. Çünkü ekul mecdikir canı vücudu şu işkence dedi. Hatar ede bu yani
عالیه جیانی دا عالیه آبوری دا خطره و تهلکه کی پر مزن سریه بو جبر ویجی کسی کی کل مکی جخو غروبه کی هندک بول مکی ایکو ام ببیجین لمیش بکرا ایکو لمیش بکرا یعنی راست جبر کو باور ذکر ب نبوت حضرتی محمد علیه الصلاة والسلام و به امر خودی باور ذکر همو تعلقی ده برشاف خو لمیش ذکر نوسا بوناوی işte ما belki ve mjarane ki direş kir ولا هذا مجال بسري خو برنامج أبيا بله تزرع كدينا ده خازم ورن سر أموية اموال سر امويه ما قولش ده امويه ده سيدا من اوش ده اوكي وهنا يعني واجو شيلو كيرن سا آياتك دن جهات سورة النور ده آياتها يازدها بله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم بجل أفياجي بحث عبد الله بن أبيد كي منافق بله الودي أموية خواستيا ودري بيخن بجي قصد أبي عالية لباشر نرو نشتيا مت تفسير هذا أزراس ناتمة كو هناك قوتبه ولا أفيا وقيل علي بله كسي فيها نقوتيا لبلي حقه غدارن حقه ظالمن آيات خدي وصا صرف كرنا خرا كرنا شيلو كرنا حتى في آيات كي بحثا سروك منافقة بكي أو قلتي بحثا عليت كي لنر نشتيا ويا جينا قرتيا تشتدني جيانا ما إسلامي حمو إيرو جي قرتني وانا فيها أنتخازن فيكن يعني قردانا إيرو وأتخازم هنقول في جارة قردانا جي شيكن جبركو عالم إيرو بمقای جاری که دیج برنامه ده آنی زمان تکرار جی نخواشه از نخوازم تکرار بکنم لباله ویا پر بالکشه از زاروک بوم وسا باب مدرسه میگرته بو از 7 سالی بوم دوسته کی یعنی ناسو کیوی بو گو مرحبا فلان حاجی تشاونی باشی گو اولاو کته گو بله گو خود بهله فلان گو تی چپ کیجه تی بده خواندن یان تجه حس که نظام سا پرس کر گولا من سوز دایا از زاروکی کی خواه بکم خوانده عالم گو والله حاجی گو ایک و دبین الیف و ب تقز نسکنینه از وی زاروکی خود تابی از زارو از نواده نکارم تکلایی آخافت نوا بکم لمن فهم کر گرابی هشی خواه اوی او معرف وصا دولت حست که دوجه کو بب عالم الهمبری سیستم رابه الهمبری سیستم ناسکن بلا خوش دولت وناکن سیدا ویا مفهم کر کو بره عالم بانا شیخ بانا زانه بانا الهمبری سیستم راد بون بطایبتی 200 سالی ده بطایبتی 200 سالی ده بیک جاری عالم دوره ما تطبیقی باندکی وصا او باندکی نو درکت یا گوا بوری بتاقن ولیدخن و بوریه دقه بادکی بانده تطبیقی باندکی وصا بهز الدوی و پیچانه افقاس ظلمی و نحقی و ناکوکی کدبن چاو خواجه دیگن چاو دوی خواجه دیگن işte اتخاذم هون فيها هنكي بهذا جريف بدن يعني أبيا جريداني دولة أموية وتشاو شيء دبن نا وجو أموية دحمو كرني واندا زاني ده هدف واندا حضرت محمد عليه الصلاة والسلام بخوابية يعني بتشوي بخوابية مالباتا بيجن حضرت علي وأولادي يعني تورني حضرت پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيه هدف واندا شه بيه بيجن يعني سركفتنا مسلمان هری مزن دسپیکی که مسلمان جسارت گرتنه و ایدی دبیال برخدان خو روش بروش گرانتر و مزنتر کرنه لهمبر و چی بیه مثلا جنگ بدری بیه نوسا نه بالی خوب دی که اوانان که نتصادفن چی کرنه مثلا معاویه فکریه معلومه تدی گورن نرخا جبونا جواکی تو زانی بلکی ج دما کدجین هزا وانا فیزیکی زیادتر هزا معنوی دیده جواکا کبوا باورد به نوسا هر تمجی بالی خوب دی ایروجی همان تشتین جان کرن ایروجی ابی کو بهشمندیا امویان بهشمندیا اسلام سیاسی تو زانی yani desradariya ol peresti demeşin hemen tişti iroj dikin minak
دخوازم پارو بکم معاویه چید که پشی دمکی دوی ولا زی آوی بین مدینی بله دوی زی آوی بین مدینی جگلی مدینی راجع اوکتی یعنی جگلی مدینی راجوسا کی خوش آوه بینه قسمه کی را خوشته اما قسمه کی راجی یعنی سری ودا گمان شد به یعنی خیر وی قسمه او که هم معاویه یعنی وجمره بکه معاویه دشه ج بدری و آوی بین مدینی تینا خطا آبی تینا دجین شهیدین بدری دا دجی گوره ودا تینا به تایبت تینا اورتا گوره حضرت حمزه دا قبال کشه درباست که و گورا به هنجتا کوی قنالا آوی بین مدینه گورن شهیدین احد حمورود خراد کجو داره دندوز که جبو حافظه و تک به حافظه تاریخی واندا بگه نصه يعني شك دزانه ام بيجي او جواك حتى نبي وين جواك شخص رابع نفشي كرابع هرا وغورا ببينه دزاني وهذا معنوي جوان ايكو ج بيراني نيوان ايكو د وغورستانا دا رازان دينه بگره جبونا ويجي دبي گرك وانا جهولي راكه وي نرخي وندابك وي حافظي وندابك وي ديروكي وندابك جبو يكو دا عاليه معنوي دا جواك جوانه كي سود ورنگره خودي نوه هر سیستم ایروجی جبونا معاويه هندم ايرو شدكه زينية امويه حلقه هري داوي يعني اموها بفكرن زينية يعني امويتي زينيتك يه بله ما بري جيجو تزاني ما برنامه بيشي دا جيجو تو نها دحب دجرا او كنا ام بيجي نسب بله نسبك ام بيجي بيولوژيك ام بيجي مثلا كي كوري كي جداي كو باوي بنوسا و ايكو جوي نسبتي جوارا بيجي نسبه ام بيجي بيولوژيك يكجي نسبه هشمنديه زينيته يعني بردواميه اوكا زينيته ده اوي ايروجي كودكين دوزاني هزا کو پشت خود دنه کی ذهنیت کو ایرو دستلا داره لسره توزانی معاویه هندم و هشمندیا وی و پیگرتی کو ایرو ایریشی گورستان زاروکی کرداجی دکن عینیه همان تشته بنگه خو جوی داره دیگره مگویم میناکیه مدسپیک داگو اگر کو جواکا اسلامی مسلمان اگر با آواه کی جسور اوبجكتيف و لجورا امر نهي خدي دوزاني يعني اسلام السياسي جكودري دسبيكر بدستي كي هات دسبيكر يعني لكودري ام بيجن راستيا يعني اسلام بروواجي هاتا يعني جواكرا هاتا او كرن هاتا غوتن وساكي هاتا قبول كرن جواك مسلمان علم اسلام جوان آلوزی جی خلاص نابه ممکن اینه نکاره بحثا يعني ایرو بالی خوب دیکی مجاره دستور و دکارم ج اوکین ج يعني مگویا دربه امویان لاسلامی و بویوا گریده کرنی وان کوسا به بردوامی هدف هوا دا ناوند اسلامی بیه هدف هوا دا رسول الله علیه الصلاة والسلام بیه ده هدف هوا دا امر و نهی خدا بیه از مینا کی جی بیجم پشتی کو تینه کره خو یزید جی خدا اوک اعلان دکه یعنی خلیفه ولی هات ولی عهد بین ولی هات و ام بیجن یزید خلیفه اعلان دکن بیات جرا دخازن يعني قال مدينه ذكرني باوي ويدي بري كوديتيه انا قال مدينه كو حضرت رسول الله عليه الصلاه والسلام بخراجيه كو ام بيجن باجار كو اسلاميتي تدا ام بيجن يعني جواكا اسلامي تدا تملي وهاتي ابتن لسرويجي هم بنا هاتي شكرن بخب رسول الله عليه الصلاه والسلام را جيانه انصار جي قسمك مهاجر جي نه اواش شد که جبر کو بیعات پیرا ناکن دبین کسی که ظالمه yani evanane ki darbeli İslam'ı xistin evanane ki dijbertiye İslam'ı dikin evanane ki dibin navi İslam'ı da tişi kudun jiyan kirin tuzani yani pratika
em bibêjin desiladariya Bizansiyaye eva Sasaniye çi dike ordiyekî hinek çavkanî dibin di navbera 5000 û 19000 da artêşekî amade dike û dişîne bi ser gelê Medînî ve ji bona ku pê biatê nakin malûm e seyda hûn jî dizanin di dînê İslamê da biat bi zorê tune ye Saîdê kurê ew ê ensar ku biat bi Ebu Bekrê Sidîq nake navê wî سعد بن عبادة از باورم Sa'd bin Ubade Bele. malûm e biatê be Hezretî Ebu Bekir nake heta neşaş mirina xwe jî Bele. yani kesekî jê re nabêje çima tu biatê nakî ne wisa Bele. yani ew jî mînayekî gelê Medînê ji ber ku biatê bi از نشاشم سعد بن عبادة بله بيزيد نه ناكه. مهمه یک صحابی یک صحابه بله belê ji ber ku bi Yezîd biatê nake Bele. artêşê bi ser wan ba dişîne zanî ew kê artêşê jî kîbiye em bêjin یا مدینه eva Medînê fermandarê wî jî عبدالله بن حنظله بيه Na, ebê ew kêbiye. Ebê ku ma ew şiyan diye bi ser ba Yezîd يزيد شاندي سر مدینه bi ser Medînê ba نهضت حب قیس و جن صحابیه belê تجاوز کردن بله. کولج خوره belê ایکو دیگر کو باورمندن جی belê he Müslümê kurê Uqbeyiye yani ew ya dike fermandarê ew kê ew ya dike fermandarê artêşa xwe dişîne bi ser Medînê ba dibe yani hinek çavkanî dibin 10,000 hinek çavkanî daha zêde duwan reqema da dibe sê roja qetîamekî wisa dikin talanekî wisa dikin sahabîkî hafiz hebiye dikevin mala wî ku talan malê wî talan bikin tiştikî wî tune ye ji hiddeta tunî şûr serî wî dixin yani dibe çima tiştektine hem çima tiştekî tune ye em bibin Em bibin. piştî ku vê qetîama hanekê di heştê heb sahabiyê Peygamber aleyhissalatu vesselam ku bîzat bi Peygamber ra di gelek şeran da di gelek eniyên şer da şer kirine heştê heb wananekî qetil dikin ez ji wananekî sê roja malê xelqê Medînê ırz yani namusa xelqê Medînê ji paymal artê ve bin pe dibe bele bin pê dibe ji wara serbest dike dema dibe ku tên ba ew jî dema ku tên ba wan birîndar û hinek jî ji wan seriyê wan ku qetil kirine bi wê wehşetê dînin cem Yezîd jî dibe helbesteka ew ê heye dixweyne helbesteka dema ku li Uhudê ew li Uhudê li Uhudê ku sahabiya şehîd dikin ku şarekî servan dibe intikama Bedrê helbesteka ku intikama Bedrê ye ew jî wî dibêje yanê Yezîd bu wê helbestê intikam îro dibêje me intikama bele ew kê girt medine girt Medînê girt bibexşîne sêda me hêja ez bawer dikim باسا vîya kir min şaş kir min di ciyek ez bêjim şehîdê Uhudê min got şehîdê Bedrê bibexşîne yani di ciyek وقتا کو آو آنی مدینه belê belê nihal wê derê bibexşîne min di lêborîna xwe dixwazim ji temava راست اوه شهید احد بون şehîd ebê Uhudê ne bi rûxandina Belki Hazreti gorên Hamza li şehîdên Uhudê şehîd Uhudê tola Bedrê digire Bele. yani mixwest evî bibêjim bibexşîne di telaffuzkirinê da Bele. yani ji ber ku yên di serkeftina şerê Bedrê da evan şehîdê Uhudê di serî da jî serkêşiyan wê lehengiyê jî Hezretî Hemze kiriye rehma Xwedê lê be razîbûna Xwedê jê hebe Muawiye bi rûxandina gorên şehîdên Uhudê tola em bibêjin müşrikê ku di şerê yani Ebu Cehl û hevalbend û leşkerê wî ku di şerê Bedrê de hatine kuştin yani tola Bedrê bi rûxandina şî goristanê şehîdên ew kê digire îca ez dixwazim mînakî dijî bêjim yani evananekê mesela çi kirine anîne sahabiyê ku mesela
an em bibêjin ulemayê ku vê heqîqeta lehember vê heqîqeta hanekê helwest nîşandane. Mesela yawaşî kirine ve bi îbretê pir mezin. Duzanî bi îbretê pir mezin qetil kirine. Ji wananekî yek jî kîje bê mesela Saîdê Kurê Cübeyr. ماشاءالله پریکو و سر امویا خوندیه ها حدا هون جی وکی مجوا یعنی و پر تقریبات و فهم کردن دیتنه دما ماج همان نزدیکی ده دقیقه کی مایه راستی تشته سر و بنا گوتن گله گله که وصا گله کن ایدی معرف نکاری زمان و پروگرام تری ناکن Vana همین seyde برنامه پیش ده وکرنه وای کو عالم چاوا کشتنه و چاوا بدن کرنه اما وصا وک برنامه بر داوید بی seyde min evananekî giş boy çit bêjin mesela va kirinê wî mesela armanca min hinekî jî ku ev zihniyeta berdewamiya vê zihniyeta hanekê yani nebiyên van nebiyên Muawiye yani em bibêjin nebiyê zihniyeta نبی ذهنیتا an bi navê سفیان bibêjin شو سفیان Yezîdê Hemdem بله an Muawiye Hemdem بله an Emeviyen Hemdem îrol welatê me yani bi rastî binêre dem û dîrok guheriye nav guheriye cî guheriye lê kirin heman kirine me destpêkê da jî nimûne ji ruhanîna goristanê Uhudê da yani binêre dûra mesela kêvan tişta kiriye em dinêrin mesela li Avrupa li hember mezelê Müslümana mesela li Almanya Naziyan diçûn kêlkê Müslümana dişkênandin. Kêlkê mezelê Müslümana dişkênandin. Mezelê wa dirûxandin. Mesela li Kuderê dikirin, li Danîmarkayê dikirin. Ev yan li Avusturyayê dikirin. An em bibêjin li Fransayê dikirin. Yê ku vana dikirin dema tu dinêrî kîne hişmendiya teba ebê ku dibe ola şîrkê dihebînin. Yani ola şirkê dihebînin di baweriya xwe de yani kîne zihniyeta vananekê soya vananekê hemû aynî zihniyet e yani dibe vana ewladê heman soyê ne ew soy kîjan e ew soya hişmendiya riyakariyê ye ew soy kîja soya soya hişmendiya olperestiyê ye ew kîjan soya soya hişmendiya desthiladarîtiyê ye eba ebê ku yani faşizmê ye diktatoriyê ye niha îro di pey wî de nerî li Kuderê dikirin di aliyê bêjin aliyê Müslümana da îşîdê dikir diçû gorê xelkê dirûxand li Reyhaniyê çi dikir çû sed heb gor bi şev şikênand û digot hindik maye em tê li serê nivisandibûn îro li Amedê em bibêjin herî dawî li Farqînê ez bêjim li Colemêrgê an li Çewlikê li gelek deverê dina çi dikin diçin gorê zarokê Kurda rû dixînin hincetê waşçiya dibê bira wênê wa serê nebin hincetê waşçiya dibê bira nivîs serê nebin hincetê waşçi ne telefonî malbatên em bibêjin yên ku zarokê wan jiyana xwe ji dest dane nirxên vê civakê dibêje winê an biçin wî kêrkî ji wê derê hêlinin an em yani wa tehdît dikin diçin wan kêlka dişkênin kevirên wan goran dişkênin di pey da jî telefonê malbata dikin dibêje gerku ne çi wan kevirê anekê ji wê derê nabêjin kevirê ku şkênan ne an û nekin binê axê tu zanî em ê hesab ji we bipirsin niha balê xwe bide ki hişmendiya aynî ye kirin aynî ye ji bona ku peki İslamiyet ji viyara çi dibêje seyde min em dizanin ku ola İslamê yani çewa ku nirx dide yani mirovan awakî zindî wisan miriyê yani kesên mirî jî yani ji çi bawerî bin bila jê bin ferq û cudatî naxiye bele rêzê jê re dikir bele wisan nirx didêkê qîmet didêkê ji bo navî goristan jî ji bo müminekî ji bo Müslümanekî nirx e çima nirx e çünkü goristan hafıza ji wê civakê ye goristan em bibêjin heta di aliyê ew da jî em dizanin
nişane ki şaristaniya biyeji. Bele. Yani em baş zanın li gelek deverin diro ki da iroji nişane ki em bibe yani aliye ki vi hüneri heye. Neyse Bele. aliye ki vi kültürü heye. Jibona vi jiber ku dini İslam'ı çanda hamu em bibejin civaka zani giring dibine kıymet dedi ki parasına ve maf dibine ne teneye Müslümana yatı kesici rastına bine. Naha evi ku siyasal İslam'a iroyu çidke ji dervay çizgi yaxu ji dervay ev karubarın ku hizmet jüira bike tahammülü ji tut şekira nişanada yani ji dervay xu li asla tahammülü ji İslam'ı ra nişanada. Tahammülü jikrini İslam'ı ra nişanada. Peygamber aleyhissalatu vesselam un baştırdı zanı Seyyide Emin pır meşhure dibi dema cenaze ki derbas ve jera hürmet nişandı da ilk civata vida neş sahabiya dibi eviye ne Müslüman munzanın ya Resulullah. Ama dibi insan bu dibi. Yani mesele Mirova beji. mirove. Yani dema ku cenaze ji ruh ji cenaze ki derket İde ev insana ev cenaze insan kiye jibu civaka xo nırxi viçi ve kıymeta viçi ve eve mafu ev ki kesi tine ku desrejeye ve derib ke na iro çitkin es numune ki dibejim Seyda devam per hindik ma? Bele. Kerem ki. Gotana davi bele. yani gotuna davi brasti Gotana fal bu kadar nete çibu gota o hatta ez viya bibejim davi bele. diroka İslam'da 89 sal bıngaha İslam'a siyasi bi dest Emeviye hati abitin. Yani divnaba binabera vi 89 salı haneda 14 hab xalife wanda belki istisna hene em dibe ku yek jvit tişti nerazi vek Ömer Kuri Abdülaziz denik pratiki xuda em baş zanın. Mesela وك مروان ديمن شيء معاوية ديمن أم دويدا دبي بيروقراسيا وده هنك كسي كو دبي هنك تماشفان بيجي يا فلان كشي işte de Emeviye da bujiya bu avit işte başkır. Uyra tişkina vejim. Ma ev tişki başkın sayda. Tişki başkın sade xarab kin. İslam'a siyasi abetne ev İslam'a siyasi ko ava kirne berdevami avi da işte Abbasi hatine Selçuklu hatine Osmani hatine tücari tü Müslümane ki dibi viyane ki bu ek İslam negredes ev ne İslam'e do eviyane ki vek dedi vakti ku berf aşitti avad be yani topa ev ki berfi hingi avha girdi be o xumazın dike o qalın dibe tuzani Evji her roz broz. Evji usaki biye halka heri dawici iro İslam'a siyasi kul Türkiye'ye siyaseta ku AKP bi serkeşi bi seroktiya seroke AKP Recep Tayyip Erdoğan de meşine lehember hammi civaki de meşine ne yapacağım tane le bi taybeti ki heye cudayı ki heye lehemberi Yezid anem bibijin li Kerbela lehember Hüseyin lehember zürriyeta Hüseyin'i çıkırıya çımeşan diye düzani çünkü lüvederi emdizanın soykırmaki yani jenosideki fiziki hemen jenosideki çandi hatiye meşandın. İroji halkaya davi. Zani kud asla heri mezin ba avay heri grantır. Lehemberi hamu civakı ama bir taybet cüdahi ki kurda jiber netava kurda jiber nasnamaya kurda lehemberi kurda düzani ba avaki heri dijwar ba avaki heri be ahlaki düzani hem de aliye çandi da hem de aliye yani hamu nırxen civaki da te meşandın jibonawi dibe em viyane ki ciddi bigirin o ciddi ji peyvira heri sereke rola heri sereke ji dikebe sermili ulemayı İslami dicivaka medaj dikebe sermili seydayme Malava gelek civaka xura bibejim peyvireke behevoki dikar bibejim yani do salvegera tertela dersimi bu varos haftiyası böyle ve vesile ve yani ببخشین مگو دو ناچار مهی چار مهی یعنی چار گلانی سالوگرا 83 سالوگرا بله ترتلا درس می بو
ام من وی وسیله قربانیین شهیدین راپرینا درسمی جارد برزداری ببیرتینن گلش صابن مامسته کجی رانجی لعنت کن و بانگوازی جیبون دستلا داره اوه ام دبین وگرن بال انسانیتی و وگرن بال مروفاهی بله هنجی او تشتین کو کرن سدما جنوسیدا چاندی و فیزیکی لی درسمی اوانانه که هیچ دیجی خدا سکناندینه ناو درسمی بلزگینی گر ون دوزا مروفاهی و مسلمانتی خود کن ون مسلمانن ناو درسمی که کرن تونج الی او ویاجی کرن بنگه جنوسیدا چاندی و فیزیکی بلز و بز ناوی وی بکن درسم عقوبتا کشکن درسمی هی نایزانین عقوبتا گورستانا سید رضا و حوالی وی نایزانین ام ببیجن تالان و ویران کرنا لسر درسمی دا آلی خزای دا آلی چانده دا آلی باوری دا سیده دمام نما بردوامه بله امی بحثا کیجان جنوسیده کن امی بحثا کیجان کمکوژیه کن دیروکا وی ملتی همی تجید کمکوژیه ده کیجان روزه وکی سالوگرا کمکوژیه کیه ده کیجان ساعت وکی سالوگرا تکچونه کیه مخابن صد مخابن بنرن میر محمد روان دزی 1800 ده گوراوی وندایه هوال بندی وندایه گورا سعید رضا وندایه گورا شیخ سعید پالو وندایه گورا شیخ سعید کردی وندایه هری داوید پشتی 2000 شروانه کی مازن گابار لچمه پره امزان گورایل کودریه دکه ناکن مالبات به دادگاه جی مافستاندن جاردی فرماندار ندان yani ev ya tekrar lehevya meş xode heye ev xalqi hanel hemberi va sistema hişyar buya zana buya va sistema helveşini bevegerine bal insaniyete ve mrovahiye ve u sera rast biki gotinka dersiye heye bedimilki dibe jbir nekin eri mecbir nekriye em jbir nakin o em tücarici jbir nekin selav reis gelay sabın gelay sabın bale temaşavan heja bernamame نیوجو مال سر امویا هیچی امی دوام بکن هفته یعنی برنامه پیش آمده جی آمه انشالله امی جی کومای امی بردوام بکن حتی این برنامه یک دن شاد و بختوار بن به من خیر و خوشیه ده الله أكبر الله أكبر إلا نوحي إليه أنه الله